ni som parukum sang ni somni pathum ningani ani a in zawain che baile vekule Hamas ten an mission zinga kumthum mi lek chwa turangen ani Sky News in Tarlandanin US amun sang atangin Washington DC National Mall kota mi sang chuang chu Israel tan kongzo nein an pungkhom ti atar langa heng mi sang pungkhom te hian Hamas ten an mission mek te chwa an ni nan le Israel an thlop thu ti landu wanga pungkhom an ni he kongzo na tilve Nawa Naftali chuan Sky News shildanin akizin pakhat Hamas ten afate mulaya an ka hlumle afanu abigeli tuna Hamas ten mi zani chuangan chente zinga atil vewanga telani thusoin akizin fanu chuan a unaw dang tenen limtaka infiam ho thin an ni thule Gaza a Hamas ten an rukbo hian kumthum chau ani thuwa soye Turkey President in US to terrorist state ani ati Sky News in Tarlandan in Turkey President chuan Israel che dan chu soisel in Israel to terrorist state Gaza khwati chiat vek tumti in asoi voinlama Turkey President in mipuima thusoi aneina Turkey ram chuan Israel ram shwai tu te chu international kota khinatum thule chumi tan chuan theito pan chwa tur thua soi Turkey President in asoi zel na Israel ten Gaza le mipui de ti chimit vek tumin ma an lamek tia asoi thu kan thulak na chuan tar langa heti lai hian Hamas te chu fakin anram ron obbetu belet mai anni thu an soya Turkey ram hian Israel nen anin leichi na chu Israel commando ten Turkish long tanpuina phur an be chuma Turkey mi somten nunna an chan wanga ati top chu tunai lo khan siam thama se thlama sa Israel-Hamas Indona omle hian hengram pani tengkar hi ati chele tani Israel in Sifa Hospital an lu chhuana ral thuam le thil dang tam tak an man Israel chuan ni zan lai per shet ni lai ni zan khan al Sifa dam doin hnuaya tom Hamas laka tin zone big bulfuk tak nein be puyan thak ti asoya damdoin hnuaya om Hamas firfiak pol chu in pito mai turin aphuta Israel sipaite hi he damdoin chevela hian munnan lo khwarto saring ani Israel chuan he damdoin hnuai hi Hamas horal rel na mun pueni ti in apu cham chia khovel ram sang in Israel hi damdoin eme ma hwal tamai chu andem lui kha ani America intelligence te point Hamas le anai na pha pui Palestinian Islamic Jihad te suan al Sifa damdoi in hnuai basement hi rarel na mun puya an mangti in avoi khatna tan an soivele tabuk ni in kan thulak na BBC chuan asoi Hamas chuan America pu na hi aphana samaya Israel in al Sifa damdoin alu chwa chan hi America mit me mu wangani ati thung America chuan damdoina in ka na thleng hi adu haulawa dam lote silai mukara anleng hi thildik ani lawa dam lote chu hum him tlat tur anni in do thlo na in damdoin abomle damdoina in ka hi chu America chuan tha atilo ati Dr. Munil Arbars Director General of the Gaza Health Ministry chuan Israel sipaiten he damdoin thanglam hun anlu chhuwa thu asoya thilpuak ring tak maya oma anua waibut khu chuan miron bo huka thilpuak hi damdoin chunge ni in kanchiani ati IDF lam hian official takin an thil mu te pholang shilo ma se Israel sipaite hian Hamas ten Sifa Hospital chu anral be na mun terror headquarters satan an mangti finfia na thatok an nei thu kan thulak na chuan atar lang IDF official ti hian ing tiaringe Sifa Hospital a hian Israel sipaite anom don ti soilo ma se nimina anbe puithlak na video coverage te chu reilotea pholan ani tur thuan soye Gaza chu tuna tanga reilotea inbiak po na lama har satna an nei don Sky News in Tarlandan in Gaza a telecommunication company lian pani te chuan tuna tanga reilotea inbiak po na te chu atop tur thuan tarlang Gaza communication lian pani paitel le jawal te chuan an data mun pui te chu fuel an nei tolo wangin zoin atop mek thu an soya hengte hi fuel manga choman ni wangin fuel zo vele Gaza pumpuya in biak po na te chu atop ngal rin ani Gaza khopuya in biak po na lama har satna omte po tonin do na wangin har satna lo om to ani thule Gaza marlam phei chuan November thla atanga in biak po na lama har satna an to wangin damdoin lamte poin ahun taka hliam tele dam lote an enkol thei to lo thu kan thulak na chuan atar lang
fuel phur takin Gaza athleng to damdoin ta na mantur anilo thung Sky News in Atarlandanin Israel in Gaza ahwal nuwa electric le fuel supply ati top nuin Nimin Khan ama sabiratan fuel phur truck chuan Egypt atangin Gaza panin achuak ti atarlang Egypt Sarkar Media Al Kahera TV station in Atarlandanin fuel phur truck pakhatin Egypt Ramgate Rafah crossing Israel ten uncontrolled velo omchun gate chu apal tlang thu atarlang Palestinian Crossing Authority thupuang tu Ayel Abu Omarin asoidanin he fuel phur truck hian Nimin Zing Khan Gaza athlento thu soin Israel ten phalna anpe kangin fuel liter sing ni sangli chu Gaza phur thlen ani a heng fuel te hi UN8 distribution truck ta na man turati ani a damdoin ta na manero phalani lauti crossing thupuang tu chuan asoi ni in kanthulak na chuan atarlang Reuters in UN official akom na a official pakhat hemi chungchang hrichiang tu soidanin fuel run thleng hi ni ni chunga UN mun sang sanga ni khata liter sing khat sang nia sem torani thu soin tundin muna Gaza thlir chungchuan he fuel run thleng hi abei tham thule chanpuina semnana UN trakte mamo po reilote bak aphushuk lo tur thu official mingni na thup chuana soi UN thil thlengte phurna na tok vel chia tur thua soitel bok heti la hian mitam hutu then khate chuan trak dang pani te chu Rafah crossing a andin mek thule engtika nge Gaza an lu tur thu an chiat lo thon soya Gaza ram chunga ni tin mamo sang sang abikin fuel Israel ten phallavin Hamas ten Israel be nanan man anrin wanga laphur lo lo ani amai ro chu US8 agency sang te chuan ni tin mamo tam theyang ber phullo chu thil rolani thu soin damdoin sang te po kharani to thule humanitarian operation nei sang te po fuel an tlak chamwangin ti top angai tur thuan soye WHO chuan Israel sipaiten Sifa hospital an lu chil nuwa staff te be pop theilau Sky News in Atarlandanin World Health Organization te chuan nimin lama Israel sipaiten Gaza adam doin lianber Sifa hospital an lu chil nuwa Sifa hospital staff te an biak po thei to lo thuan tarlang UN agency hotu pakhat Tedros Adhanom Ghebreyesus soidanin Israel sipaiten Sifa hospital an lu chil chu ngaitwana ti thui ani thu soin damdoina damlote en kolmek tu tinen anin biak po theilo thole staff tele damlote chu enge andin mun engma anchia tolo tho soi heti lai me khian UN8 chief Martin Griffiths chuan Israel te che dan chu international local ani thu soin no sen piang him medical staff le civilian te him na chu Israel ten Hamas an be na kunga anda chung nungber turani ti in hospital chu Indona mun turani lo atibok Israel Defense Force ten darkarli tactical post neile Sky News in Atarlandanin Israel Defense Force te chuan Gaza marlama civilian la chambang te mun himjok Gaza South an pan theinan tactical post aumle tur thu tarlang Israel e US te nimin lama inbiak na an nei ra chwa wangin ni tin tactical post hi Gaza mun sanga nei animeka Nimin lama tactical post hi local time a dar soma changa dar ni thleng nei ani a hian Salam le Al Nur te honbel an ni US jet fighter ten Syria marlam an be Sky News in Atarlandanin US in dawthlo na te chuan Iran pui helho te omna mun te abe thu US Defense Department chuan atarlang US in dawthlo na te chuan Iran helpol te training na mun le an tom na mun te aka chhia thu Pentagon le US official te chuan an tarlanga training na mun an be na hiral thuam da thatna le helpol ho bi rukna bulbul district a omni in Iran helpol pakhat Iranian Revolutionary Guard Corps te mun pui pakhat ani Pentagon thupuang tuina soizel na a US ten an be lai hian Iranian Revolutionary Guard Corps member tam takte chu an chot lai ni in airstrike wang hian an boral vek an rin thon tar lang bok US hian kar ni kalta chung hian trum thum ngot Syria hi abei to in Iran a helpol ten US sipaite Iraq le Syria omte an be na chan le na ni thuan soye Israel Defense Force ten refugee camp pakhat anla Israel military thupuang tu hagari chuan Israel sipaiten Gaza khopuya refugee camp pakhat anlak thuatar langa
Rear Admiral Daniel Hageri chuan Israel Defense Force te chuan Santi refugee camp chu an lak to thule duang thalin an sipaiten ommun an khwar to thu soin Gaza marlam zung chu IDF te thunei na hnuaia ani thuan soya IDF te chuan Hamas ho ro rel na inle police headquarters te po an lu chua vek to thu mai ni lovin thalak thlenga finfiana to thu IDF tu puang tu chuan a soibok heti lai me kyan Israel Defense Minister Galan ta chuan Hamas ten Gaza marlam an thunei na hnuaia thin chu an chan mek thule Israel ten khopui chung an thunun to thu soin tonin do na kalme ka Israel lampo in sipai somli paruk an chan to thu soitel bok naute chole naute upna incubator ten Gaza hospital theng Israel Defense Force te chuan naute upna incubators naute chole damdoi sang ten Sifa Hospital an thlen to thon puan rualin Sifa Hospital le ache vela be puyan thlak mek te chu akal mek zel thu an soye nimin jing ma tak khan Israel Defense Force te chuan Sifa Hospital chu thurin tak andon bo zuin Sifa Hospital an be thu an puang chu Hamas lam te chuan Sifa Hospital nen inzom na an nei lo thuan soile a hetiang ang borwa ka thlen ma hian Israel te chuan Sifa Hospital a nau sian en kolmek te chu en kol zui anin tiam thun lo soi to a IDF thu puang tuina soidanin to na Israel ten naute uplumna an pek te hi electric emo fuel mang emongai lo ani thule Sifa Hospital a no senten an mamo te an mu nge chu IDF te tumber ani thu IDF thu puang tu chuan a soitel IDF ten Sifa Hospital an lu thi thilpom har takani WHO Chief World Health Organization ho tu lu chuan Israel ten Sifa Hospital an lu chua chu thilpom zam mai theilo ani thu Sky News chuan atar lang UN Chief Tedros Ghebreyesus chuan tuna boina chua ma hian khumsang thum zanga thule tun din huna khumsang khazali chau thu soin Israel te chuan an soi angin thil an kalpui lo thu soini in kan thulak na chuan atar lang Israel ten UN official te Iran Foreign Minister an biak chu andem Iran Foreign Minister chu Geneva a Gaza a humanitarian group sang te abyak thule in ka hai chungchanga soipui chu Israel ten andu lo thon tar lang Geneva a Israel ambassador tanglai mek Meirav Sahar chuan a X account a Israel ram chu Iran FM in UN official tele NGO roi to te abyak chungchanga anlung oilo thuatar langa Israel ambassador chuan a soizel na a Iran chuan Gaza marlam huna poimo na ni lo lain Iran chu boina zinga tilve ani zok ani ati Hamas te thil ti swal hi Gaza mi puite twar torani lo France President Israel sipaiten Sifa Hospital an lu chua nuwa thil thleng chungchanga France Foreign Ministry chuan thu chua siamin Hamas te thil ti diklawa Gaza mi puiten an twar hi thil poitak ani thua soye Hamas ten an mission te hrisel na din mundir thon thu en kol to doctor ten an soye UN agency pakhata thok doctor te chuan nimina khan conference kovin Hamas te chuan an mission te din mun an soya Hamas te mission tamjok te hi kum upale no pangte anni mai ba ka hrisel lo nat na sang nei te anni a no pang kum som pathumi yagil yakov en kol to doctor Arnon Elitzar chuan yagil din mun chungchang soin alarji sang anei na sadwangin chole eitor chi sang po ataksai na hozela doctor pakhat ming thup pakhatina soile danin damlo kum somriat chunglam chuan lunglam en kolna tha anma mo hlea hi achan chu thokla mahar satna an nei tamwangani short breaking news West Bank ka Israel omten Gaza mi teram an chu sak Gaza human rights chuan Israel sipaiten Gaza civilians damlo hliam torle ralte dim na neilovin an ngai sa Hezbollah helten Israel ka indawan chauti lantirnan rocket le missile Israel lamhoin an kap lutle Israel National Security Minister Itamar Ben Gvir chuan fuel UNRA tetana thonlo chu Hamas te ral thuamani ati Al Jazeera News Channel in Tarlandanin Al Sifa Hospital Israel sipaiten Palestinian mi zani chuang an shek mekti an soye Sifa Hospital General Director Mohammed Zogot chuan damlo mi zaruk somngali ICO ummi somni pani te chu Al Sifa damdoina tanga son chwa an rol thua soi ani khati zongkha tuntumata na kan hanti chwale theite chu ni e